ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Bangi syong meeting ki labor union ki platform ni teng-teng kinok sora nang ni tangkatang rajang musu di banwan ke kubuat kini di ban pentip yang ini kam tip ni rang baslong yang ini kam pentip ni menta pilatif film no to menta tingin sim ke rai da ko waipat tang ba kadai ke baneng kong di ban phone yang ini kitran ini ngin sim ya ke decision balik inda phone pi habangi ni wan ni keren kan fi kwa kam ni am kitran siu mengi am ka kam inga susu fiseu ma fi kamot piwan ra ka bamon ngap ni katawan phone Donem tongkos. Kanye raja kalau jong. Boleh nai le nangi. Lada nang sinong jo fingan sule amning ani alam dikit ki ba fi me itu sa pisau gum no to. Ka sengki samla pulie ka Khasi Students Union South Khasi Hills District. Kum shibin taban te rakam ya ka jingwan ban kene no de ki bar jelai ka jakpo jong ki trashnong. Kala berthan bandang beteng ka khenra na phang ha ki singi ki bansawan. Menta kesengi ke arpu atre uluber arajar pesau ke kisu kala lep an kan raya baro ki jakatre belai belai ki bar jela hakathan soara bat yakni ke jing kan ra lasdang nakasnong lait so plia lait mau siang rat keteng bat ha soara ka jing kan ra jung keseng hakni ke benta kalong namar ba keseng kala yo i babun hi ki kam ba kini ki bar jela ki tre shakni ke than soara de ki kam ba ki khasi jongi kidang la hi bentre Hakni ke jingkan ra la sakhi bagi dan ki khasi ki badai ki trai henrei ki wan rapat ya ki nong bela ki badai ki barjela ki badai na asam ka badai hakasnong lait so plia ka bala kenno bakadai jong uba komingwan ombon Habe keren ba kilap patai kubor usamla mar ba kiudor riatam ubreu astan general secretary ka KSU South Khasi Hills District Unit ulapan pa ba kaseng kam kwa banyu i ya ki barjela bakin kini no ya ki kam balala menteri da ki khasi अगर नहीं होगा तो नहीं होगा ठीक है लोकल आदमी से काम कराना पड़ेगा ना अगर बोलना पड़ेगा कि ये स्किल लेबर है तो सर्टिफिकेट भी चाहिए कि ये स्किल या अनस्किल मतलब जो इधर का आदमी कर सकते हो इधर का आदमी से करवाना पड़ेगा ठीक है किस चीज़ का लेबर कर रहे हैं आप क्या आप वर्कर हैं इंजीनियर हैं नहीं मिस्त्री हम पास है ये नहीं ये लेबर का रही है वो आसाम का लेबर है ये वाला कहाँ मिलेगा ये हाँ बनाया है रबियल हुसैन कहाँ है आपको किधर से असम से कितना साल है आपको उम्र कितना साल कितना तेरा 18 Ikin na तो कौन नहीं आया आपको कौन नहीं आया इधर में मालिक कौन बुलाया मालिक लेके आया नाम क्या है डोमिनिक कहाँ रहता है कहाँ है तो उसे बहुत मालूम नहीं वो लामिपुरा पुलिस होटल है ना होटल का माइक बेटा Dengan ada labor, dengan kuat, hasil, orang
Enggak ada dia tentang engineer atau jadi kan semua bobo bapak engineer ketemu bapak umat bapak itu visi ini. Mentala ka ong minsuan kasi dengan yang ganito ro la sanda poi pom ko itu liru. Aku ada di bukhar kasi dini umat. Ni ron kam benda do engineer on bapak itu visi ini. chance Fitting lai ben khot ya ki. beli ben khot em lo kata ka ting ekren jo ki de ka ong jo ki ba kham le ka tom kham le tang ba lo Kita kata kan bang, long ni ekran ni on ekran ndai ban pen ini apa pitang kata. Pimbe ki dikhar la bang. Ni mo kan ekran. de dei kata de ba shim be ka number jo ni ekran ni kam dan jing thot ong kata ru Fi ekran ani fi pat abunta. Lagi ngilawan lah ya kelibet lesson lawan lalu ke kot ke selap dan kamban tre ngila de ekran ngila de ong. Bang isyong meeting ki labor union ki ba form ni. Teng kinok sora nang ni tang katang rajang ni syu. Di ban wan ke buat kini ke di ban pentip ong yang ini kam tip de. Ni rang ba slong. Yang ini kam pentip. Ni menta pila ti pinlem no to. Menta tingin sim ke rai de ko wei pat tang ba ka dei ke ban nang kong pi di ban phone yang ini kitran. Ni ngin sim ke decision. Balik inda phone pi. Habang ni wan begini keren kan fi kwa mengi am kitrai siu mengi am ka kam Ingat susu pisau ma pi kamut piwan ra ka bamon. Sengap. dia ketahuan suah pun Don keren khani ra ja kala jong. Balik nai le nang ye. La dana ngawal sinong jo pi ngan chule amning ani lam dikar ki ba pi me itu sao. Pisau gum no tong. Ngin ekran de ko bajai. ini keren de ko bajai Ini ekran de ko bajai. Ni la le ai tong. Tekeling ong khot ki kita Tak bisyo. enta sengap. Balik fi suan gum ni kono. Kamu ki enta pi ni asya na gumenta jong ki benado asam. Ngim ye sya re. Ngim ye sya ngi su ong kita bagi bakam kerkomman kam dei de. Kam dei balik. Ni wan ya ki ni wan. Ngi Phone ni number phone ni. Mana kita? Balik ngan depan ki. Ki di tak kira bela. Pan berfirman yo. Nong belajongi, nong belajongi om. Nong belajongi kisuan hi Pan berjongi. Tanai bunya num ko ai fe ko nang mata film warna de ko film warna de ko buram film warna balik ni buram pi balik ni buram pi wan ya ni pi de buram ni Ngirung iberom yo pi. Ngipentip Indonesia. Ngipentip Indonesia nama gitu. Kini gintip gini. Kinir kidi kitresnong, kidi bentip ong kinir. Gintip ye parking. Irang basnong ide. Ide gini irang basnong. Ide bentip. Balik parking pi wan ra ki bre na dun asam sini. Pat ni ki kam don objection manuru tagintip no pumno ke. Ni lawan objection. Ni kam don Ni mentang lawan objection objection kanu. Tementak ingin sim karai. Tadi bapi wan na tu mene. wan du mene keren de Kadi ko kabat buat biang. wan ngin wan se office jong pi ngin keren Kan pun telak dawan mengi fi phone nang lawan. Kata ke, Lawan FIFA mentang to ni pin keren. ni kam don Mentang lawan tapi Hello. keren no. Tag mentang ilayong ingin sim da karai ko To ko shipping wei. karai. ini berkat suam Ini ngila wan Ini mentang-mentang ini berkat. Hello, keren sahabat ni. Keren sahabat ni. Hello. Yang ada keren orang masuk. Oi. Oh, Makerman, tell me. Ngadang dan hang ni, ngadang ha itu. Ngadang hang ni. Okey. Kalau kita punya mana kita selalu ingin pergi ke Longgongan Malaysia. Jadi kita pentip sekirang mbak senongro, bila aja kau sekiro. Jadi minta kasih kami panggilwan spesial kerpang tanya fi. Ini ada keleng-keleng kasora. Itu, ini yang seping lawan keleng-keleng mentang nang suwan nang tiba sedang nak kadang ini ada keleng-keleng balik deh gitu. Jadi minta long ba, tahu kawan rak abis kejinya trilang ada kat ni, demari kai ke bang bangi nak kasen dia punya cekmat bangi dia balik ni habis dia siap lang kata ni. I don't come beri kami sampai jadi dia ikut kami. kata kan long de si phone de si iru kelab yang em pawan soai ngi kita Phone keren susu kuno pi punya kata ka phone si phone. Pi kuat pun long Februari. Atau ya bang Ini tip begini. Alai sok plek, alai sok plek. Ini phone saudar. Apa saudar ada phone saudar. Orang kidan setas. karai ladap sim Em tahu ini pun Ingin sim na karai hang ni long. Tangin be ikini, ai poringi tang mentakasni. Biang, ini be iki. Saya wan follow up ni, sim number jongi. Apa kali nak kita iki dekat rentai tu. Ini orang nama ni. Nyola da piyok kali telek mentah piyok temi lah syai. Okay, to. Labiang to. Kata to. To maybe there was a misunderstanding. To. Lilay. Shim. Ada number jong fi. Ada number jong fi in your contact mangi. Itu apa? Ini susi kalau bang ini rendah kelentik. Mana ni orang ni kuat. Ini yos no badan perakti takatakin bangin kwa banya penyesai. Melong pek sini. Dan kata ka misunderstanding kata bamde ban lo. Biang fisu tu. Pernah ya kini kasno katharu. Ndai bangi suong bangi yawan aning ile ba ile huri-hura kata. Ngir ngiya de kelenti badai ngiya kelenti baru kom badai. Ma ngi katkum ka an bangi tip ma.
kadai ba penbiang labor license ni kini ki misteri ong kadai kata mo kata adi ngintip kan ni kebajah iu ni sora mo ta first ngila penbiang ke labor license juk tengimut kan ya baik ke kam kal objection ru hadu mentakas ngi 4 dan ngila train adu December ma hadu mentakas ngi pidang ya one first time hang ni kadai ke first time kan ni ngila train almost 4 months tapi nongkom no menta ngir ngi dan am ka hak ban ya dan ita jingklut de bingi snutu ba dan bayar akti kum ni kum tai you also understand us right to a certain extent ha ngir ngi kambak la piru pi kambak la to ni ong bai kum ta kadan ka misunderstanding Suara ki ang ba kinong kelang berapa pihak pembiang kerslai. Ngala submit hai masur daru. Ngala submit hai masur daru. Kikot kisla jong teru ngala submit. Ndene ya masur daru. Ngala submit baru kikot kisla. Tengah ngamut biang lut. Sau benai la etre telang ngirung iya je cekuman ketre. Ni keren ya sak sau benai ni keren ki submit jong fi ya. Ndagi jikran jong fi kalong bai bangi ni wan ni pentip yo fi. To ka ai menta. Pentip yo usor dar. La ya keren orang bak senong te la abiang. Ya kan ke jakah ne ngintip benar ngintip am nilai tang stesa mau be hadin do apun saudar ong kidan sang toha tang amasi shalor ngintip cai sidu sane kendong ngimi tang ikiu abalap pacek tu mo pot pada wiak penyoki anamang firen sini nanti firen sini takada ke ni lut satu to bang pengenol abiang nginding le khlak nakalian ka kesu sok hasil strik mentah sengi hadin ba ngadep syong yang penting bat ka seorang lebih jenjan hak teo beldam mentah sengi nakalian jong sen ngelayo kenra yakin otre berjela ki baterai hak leng jong tan seorang hak ba kajing sedang jongi mentah sengi nglas sedang ya kajing kenra nak tan jong soplia bat hadin ni poi halak musiang bat kumta terter ndai nakadau jong kajing kim pelak jong apor ngi kamla pendam te nakalian hi jong sen ni pak kerwo sabaro ki ba pentrei ya kajing tre jong ki ba nakalian kasang kanum song thai ndai kanya bitang ban khanra ben ya baro kidhar ki baterai hapo athan ni berhoi khanang ba kinok tre jong parador prasnam kinyo mantre halaka jong kasnong halaka jong kajaka namar ngis tu shahi ba naragiwan ki banabar ki bantre hapo athan jongi ngis tu ba ki trasnong jongi pat kin haplek no sakwa kajaka te kumta nakalian jong kasang hi nimkwa dalile ban iya kini ki dakhar hapo sora bakin simno ya kajing tre kamtam ya kajing tre kablala hidup kasih nakalian jong sen ngino mailat bat nginyai petang ya kajing khanra jongi hadu ba kini kidkhar hapo athan sora kirmio on busukli tenakalian jongi kaseng hi kesi saut kasil hadin ba ngilas nguthu ba ngimla ban sya ban mentang susong ban supet pada ko joko poru kajing khanra jongi mdei ba ong bangile siliang ini no namanya sedang ngilalap renuk mau be sidu lai soplea kunju sa lai keteng si lai musiang bat adu ang ni apa mi pendet bang labu pat hagoi kesngi la kala bendei la santayo bangin khanra se kani ka sora proper bang labu ru ya kesngi ban teladep nang ni ngile khanra se po ila ka maulong hapo majai bah po ima sora bat kunju sobar bat kunta terter sidu sha sila namar kini bro ko ki bangi ngile namar ba ngila dep ban ai ka jingtho ko basya po UCM jong ka district council maraga juga poru haka hinyo tarik ubanai ba ar ngilawan ban mi hang tia po office labor department hang ne po sora hang tur ngila dep ai ki jingtho ba kidai ban pentip sengi ba kinu ki kontraktor ki bari register ki ba wan ra ki nong pala ki banabar jella bat kunjuru ngi pa ne ki jingsyai ba haka no tarik pilawan ban khanran na prengka labor nang thi ka badai ru ka labor jong state maraga juga poru ngilaya keren ru ba kumno pimla ban khanra hang te po school ram kai ki jing e ba pimla ban rung ban khanra po school ram namar balai ba kidi ban ai ki jing shai ki jing thol nei hadu kat kini kismi na du ga nyo tarik impat yo e ya respond ka nakaliang joki baraga juga poru nakaliang jong UCM ru ngitu udang bun kam ne balai ne hadu kat kini kismi ru empala man hiar sang ni ka than jongi ten re nakaliang jongi ka seng isu ang bitangane ba nang ni sakmat ni nang ya chu chu ki jing ra balada jai pat ia kata ka jing khanra ka bangi ya inti kum ki member jong kaseng ka labor department kunju bat ka district council ka bapek ka badon ru ya ka labor hapo district council ru baka di ben pek bat sim ya ka jing kit nomor ban shuya ashi ajing tho ban shuya kren nga i baka kam poi sei kibun kibrio ki ba hang ni hapo athan sora bro khat kintip tang menero kam dunai ka san phongut ka bangi ngilawan tang lai jaka
Tengis ngutu ba ya gane ga jingya inti ga jongi ni itu ba shisin kasngi gane ka kam ka kamai ka ji kin satelep no dikini ki briu banawan. Hoi ki bun ki briu ngi be kandu mene ki kren ben ki ombu khasi ule kumne ule kumtai ujaitu lamit bam kuai lamit dibiri di skret kata di tangkadau khulung dau kena sudah kabangan syu. Lada pi ben du khasi ni sutu ba kamut kemi kapa jong pi ru ki di bajaitu. Ki hinmen ki para jong pi hiru ki di bajaitu. Terengi ngim kwa badong ban syu penmi dau do kumoi pat ngitip syai ba pi kwa hi ban wan alam de kinong trei ki bana barjala. Kamdei ki jing stek jong kakam kamdei ki jing trei hok ke jong ki ndrei kawai ka ba pi mut ban ksi yiki prado prasnam jungi. Kata kari gelinti ke bana kali yang kaseng ngila yo ijengai ba ya kasenjam ke bengi ngila syem. Bat ngidon kamru ngila de kular yaki belada pibe igene ai ki kasi. Na kali yang jungi kaseng lada kita ki kasi kim don ru ngila de biarai mene na kali yang jungi ki member seng hibro khoj ngilek belah kata ka jaka ke ba kita ki dekhar lada ki pet. Bat ngis ngotu belada ki member la jong ki belah ngi dang la bente la kami ki. Ngi ong baki kasi bro khoj lada ki le jaitu ngiyong pentip. Yin hab ban khot hab ban sneng namar ban syukuno jaitu kadai ka kam ku basuk. Ban syu ong bu trei bu jaitu bu pep trei kata kadai ka kam ku basuk ba. Nrengi ngi kwa ba teng ngi kwa ban yo i ban pet ye ka ba hadin habut ngi snutu ba ka sora jungi kadai ka sora ka ba. Induk ka kam ka jam la syai hadin habut. Namar barok khoj igini ki kam ki jam kat shubi pilet igini ki jing thau thuma po sora po ka thain sora ibro ko ngi yo i ba daki dekhar bai. Kumangiwan mene halai sok play aru hang tu ngi snutu kala don ke jing pen ibor. Kejing ikan at namar baling ismutu ba phone we utrai ubayo igate ke jakang te pola spolea uang bere u tau coming one yombon tengi mi thu de we nengi ong isutu ba pihak benwan ra pat ngi dong tri khasi lada mata pin chu hala idri ijai bereu tang nak syuki kat baya ka kam ka jam pinwan ra di bereu bana bar haingin chane ipi Hendrai sudan bok no bangilik mi biasa sisin hadin namar baki phone yangi ki ong bangimbe sendon lada pikwa yang wan mi markmat ngiru ngimde ki kena sengkai ngilek ban mi markmat Ndre hadin ke jingya keren kila penjem no barki ong tongin be no ikini kidhar kata kali ke basu tanap tam na kali anjung kiro namar hang tei ru be keren hapo lai sople akidon ki khun ki kti jong coming one tharai ne jong no ngam tip ngila de be keren ngam ba phide ben penmi namal ada pim penmi ngim kwa batang na kadau jong kini kidhar ba phi na lam ngini huri hura ngini snam prado prasnam bar haga jo ko poru ngasu ong lupa ba kane ki jing khanra jongi ngila ong ba kamne ki jing bisni ano rino ai bu khasiun mat nyola da pibu itaki engineer ki badai dekhar mukona bu ni kwa bakin don kita ki skill labor bu yaki bat bu langi khasi ban hikai ban shuong bomla si bomla gamut kan sapoi ka pola syai hadin habut ban habon snai mi du dekhar ban asam ni don tangga jaka ban snai ngi mla su rengi khmil inti baya kai ng basa ma pi ka por men suam pat don dekhar nga tharai manu busna kidi ki prado prasnam jungi ki khambet ndai kanai kadai tang ka jing kan pai ben bamut bun yu roj ya ka kamai ka ji jogi baduk basuk Tedai halo kani kelenti ni na kali yang jungi ka seng ni ai khanra na ka por nga kenturu ye ki breu ba ki de ban so thu ye ka ai kelenti ka bangi ni sim ye ai ka senjam ka bangi ni ai namar ki bun ki breu menta arteli lai teli jaka ngi so thu ba habal lai khanra ki kren be chapang ka kam ka jam ki khen yangi kom kita ki khana surok ki bom dan kam don jam ki kren ki ong bala de pikwa kam ngin ai kam ni ong ngim kwa bane kren ni kata ka kam ni kwa ba pin ai kam ki prado prasna mi jongi Pilaya keren, pilaya seki, pilaya yoi. Nagaliang ki member jungi ki yoi. Balik piwan bun, apa piwan keren ya kakam pide wan maroy angot. Ngingi kamon keren ya kakam mengipan kam. Ngiwan keren ba pide ben be, bemdei ben bit ben ai kam ngini ki barjela. Ai kam ki prado prasnam. Tanggata nginum mi kendu, nginum yoi mar khamat. Nginum yoi dor khamat, nginum mi kendu, nginum mi kan at ben menuru. Namar hapo sora menta kila bun. Bat haga syam tayo la ti kana syam tayo kono ko sngi nginum pen banana kaliang ka seng ngila pen be biang bangin le kenra. But haga ta kapol la da pidon kami ginong trei ngila ban penbiang naman ngila de ban yong meeting bagale bor yun ngin penbiang namar balai ngi de benang ban shu ong bangim nang singim nang kanete tang kadau khulung khna kum banga ong ban shu khen jaitu u prado prasnam udai tang utai u krun u bomot ban penjot ya gari ba jai bereu ba pin shu ong ban aida u khasi u jaitu kita pidi ban sutu Kipai ba bro khoi pidi musu kita ki ba aida ong khasi jaitu khasi suki trekam khasi lami bam kuai kita ki ki krun ki mut ban penduk jai ye ginong belah po katha ni bro khoi ngin su ong no jaitu bro khoi mentangin kit bit de ki pautrok ki dekhar ki banawar non belah sene kata ka sulong namar hapo katha sora hi bro khoi nyimpan syam ladon ki briu ki babit ki babiang bro spa ngidang bun ki nong belas ni dan kam maki bani okam kane ki jingle ngi kaseng kam dei bangi le
Yo bangi thut yo no kita kenong ai kam ngim thut. Nyir karpat eki wa di khasi. Kimat dei ki khasi gimana ina iro kimat dei gimana boy kimat dei mana juai kimat dei nan ngim dan jing thut tang bari ki prado prasna. Te tang di kini kentin hi kadai ka jingkren na galeng jungi ka seng ka basai. Bah katayo ka banuan apa katain seorang ngin pendep. Bah kawai katayo ka banuan Syati Shamawlong ngin pendep, hakawai katayo ke banuan ngin pendep Syasila, hakawai katayo ke banuan ngin hiar sepok majai, kumta terten ngin pendep ini kam kicam. Ngimla syu ban ap UCM kat bunda hiar. Ubon kam na kali ngaseng jungi ngim tip ka labor union u ka labor inspector, ka badon ka labor department hang ni apok soraru, ka bahap apok ka sora civil subdivision, na kali yang jokiru hadukar kani kesngi menta kim perla ban ai city. Kat nusin kilawan ya ta ka inspection ban check iki labor ki bon tray yang apok atai sora. Kimpat lah ban pensyai si. Tina kata kadau nak kalian jungi kaseng ngila de buk lu di gini city berokot ba. Ti city kelakut kapor ban yathok city bat pi te mantang ngila ban sedang nak kam. La dajai ai pi ki bala yo city pi di ban sim mi ke jingkit klik na ne sikman.